Kanong tulo Eri Farmers Association kum shibanta ban pinne bat pensa e katenrai kariti ke dustur hagaktin kathalit karyam kaben kakup kasem bat kumju hakabam kadi tenrai hakari bat karat kalapelong ya katamasa kablatip kum kari kunai la tenrai jongsnem arajar arpuwe. Bat daka jing penlong ye ketika tamasa kalong kum shibenta ban penken mau bat ban penne pensa ialah ka jinglong tenrai jongki khun ki hajar jongka rat nyong tulo. Hakani ke tamasa lapen ipat baru iki jan tenrai ke belajutan juwet hi de kilong kmi jongka rat nyong tulo ki juhur tenrai babun jan ke belawan ra ban pen inam hagate ke tamasa de kinong rep bat kumju ki jingbam tenrai ke babun jan bat ki tiar than ke be itanan. Lawan Bansaki hagate kata masa de kinong nikmat kanong po constituency kipakan klub yu Emily uba Miral Bonds aim kum kongsan uba Balajit Rani kum usumbut kongsan harungkat kiri rangba bat kilong kimi ki bapau kman bat hakani kejuk kesngi lapalat pat baru ia ka almanak jong snem arjar apuar bat lepin ipu iping bat penchong kut hangkani kata masa de kisur jingrai tenrai bat de kijing sha tenrai balapin I de ki khun ki hajar jong ka rat nong tlo. Shillong ya ka bakum kane ka program ka bakerpang ya ka ba kini kinong yalam jong kanong tulu Eri Farmer Association kilala ban penlong ya kane ka program ka bi syongkun ka bi don buram ka bi khiathau ka badan jingmut na ka banta menginyo ban penne pensa ya kereti ka dustur ka khendau ka siap jong kane ka ri ka bi pijungi nilaya lenti lajan san snem ngendap hagajing yo kejela ka bapura mat ngelajan dap nyo pusan snem hagajai lenti kum gari ka bi kejungi gari India ngisau kemen sibun panagalyang jong ka sorkar pedeng dadu ka snem khat khandai spa san pho hagaba lala aban bu renti ya gerenti pinyai jong gari ka bi kejungi ka constitution ka bi khat hagaba lapsut kerpang haga kernit ka bahan riu ya kajing itu ka bakerpang lembaga district council lembaga hima ki ilaka ki rat ki dor barsnong na ka banta garanti dustur ka khendau ka siap kani kajing itu ka bakerpang ka ba sarkar kami kala ai yangi ki pajba nong song snong haga tu kapor kum gadong satay lamingi bat menta haga jela Meghalaya bi kejungi ngimla aban kelet ya ki lentiya jong ki hima ki baper ki badan hapo kan negeri ke bi kejungi kejingat lenti jong ki raj baper hag jingat lenti ki jong ki labun bun snem miso banai kublai kerpang ye kinong yalam hapo jong karaj nong tulu hapo jong ki wei ki raj ki ba pramarjan ki ba hapo ka hima melim ka hima khairim ka ilaka jong sarkar nong po ki balala aban penne pensa ya keriti kedustur mendagas gi ya sakhilang hange na ka banta ka program ka bakerpang na ka banta bangin kenmau ya keriti ya kedustur karyam ka bet ka ktin ka thlik ka bangi ngi kren habangi kren saphang ka negeri Kunai La Tynrai tang da ka kerteng ka jongkaru ila sutu habangi ong ri kunai ka pamut ke kabasak so kendit balacan cilut balacan cimerlinyi gilo Henry
kani gede kapor ka bangin hap panang ban kunai sin baong ba kunai kemut balajan ki cukut musa kundit lajan ki merlin dan re kani gede ka kerteng ka bala sot bat ka bayene hedo kata-kata bangin kunai ya kani ka culture kariti ka dustur kar komchat ba pher ki rom ruai Kunai La Tynrai. So kemen makanan rapi malukai. Kemen rong. Kemen. Bagi so kemen Meghalaya ka jong arong so kemen. Ya kani ka jing persyang kabagi long kumi ki jongi gila persyang. Bai uboy kasi uwar ujaintia. Kilong kumi kidei kinong ri kinong sumar. Kinong lum kinong lang. Jadi bagi se ki hap ban ri kunai ya ka Tynrai ka baumen berim ula bu ula penong ula penman ka babai ki long din ni de ban bot ya kita ki bau long din ula bu na ka bata ki jongi ni nilai nadu ki nong esi benta ki wakila sim ha ka bai dei bat karwai ka siau kaput katem kasat kekemen kabakila peni ya ke Tynrai kabakane karai ke jongi karai ngom tulu kala judon nadu kimen barim nyima banlen ko mala penpau lagi nongkren di bawah khamat ba kisnem kibalek kala don ke jingle klep ha kaban lum banlang lane ban kentiu lane ban penpau ya ke jingruspa jong keriti ke dustur kaba kirat ki jongi ki don ha kini ki dong bakitain ki jongi le se kala banlong namar bangila persang ban bu teneng ya ki riam ki bek ya ki jingshat
ya ki jingput ki jingtem ya ki jingruai ki jingsiao ki bana ki weipat ki jaka yo lese kade nama kata kadau baha kini ki sem ki baladep ngila leklet lan ngila klet yala ka jong ka Tynrai ka bamangi ni don bat ngin mamla ru banlen balabun ba ki Tynrai ki bangi don hakis por ki bamensua wa memberi mula hikayat ni hakini ki juk ujungi menta ngila klet yaki la banong badan sibun ba kitiar kita ru iba memberi uju kam hakini ki si jungi menta ngimtip syu yaki buat kerteng yang kita kitiar ru ngimtip yaki kalong ka jingdunong ka bakrao naga benta ka rikarai naga benta ki kun ki kti ki jungi ki badang ki rangsan ha ka ba ngiladu ya kita ki bau memberi ujungi ulabu ulasna ha ki ba ki jubenun kam ha ki por ki baladep Kadustur kadisi jungi kum karadang plu Santam hau neu belayong Wa bendet yang sumpai hakalang hak restai jungi Ikwa ban bendet ya kanyam karukom kadungi Oi hajar
ini kedustur bendai bentai dan diam kalungkop konsum dapat bentuk gendut ni dari ti kedustur baca orang tua baca orang tua